Kundukia kurubanjuri ncheke kira kiwata governor wa Meru Kaira Mwangaza mbaru gitungiretwe ni mukarigite wa Adrian ya ruiba maneti muchemanio yoro budiriwe egoro ne bamabatungira ba Meru nyuma ya yura karikite Karen kodi piki dore kindiki na bakuwa nimbiche teagiri njia yomba kwadura na Meru ibakurigara imbi muchemanio yore dirite kibangana yoro bakiromba ne ndikiretu murungi nonto mukuro wanjuri kwigwa na kutederia kendo chokaniria Meru. Nyuma ya mucemanio watongere wa Meru mwanya urarombete kwigwa ugitana muthenya wa igoro kenda kwariria mirandi ya uthii na mbere ni munini wa rais Kithure Kindiki Nterechia Karen ni Nairobi urarombire kwigwa kithira bwega indi mathani mangi mogoro kumba kwigwa kionekana bamwe batongere baruthite mucemanio guntu kungi indi gikundi ya kurubanjuri ncheke batongoreretwe imukaririgite wono andiria na Ruyaru ibamenerete mucemanio yogajiri bakiuga bomba kwigwa kithi na mbere na kwangaratene mantu mega mara barombete kwigwa bakiare bari Karen igoro iturethere muchemanio ne ywa deputy wetu wa president Kithure Kindiki aitete Meru County atongoria ba Meru County na twethie boya na ito mwere iboya nonto botwita hata ingawa kinya kitha na amenya kwina challenges lakini na twetire na tumiro me boa we kuona Meru tukwatanira tukwa kintu kimwe kuringana nawe wengwa lakini onto bravo turiaretie twe kuma Karen kwa deputy president wetu Professor Kithure Kindiki kwa mchamano yonke tukona yota yoke endelea mitandao ne bwere to yota Karen 2 hende turoria deputy president wa Karen 2 re arari wo deputy president wa Karen 2 arari wo. That's the question we asking. Na bato koria ibarabara etre muchamanio ne yo to kurike kudiria na bato to ana Meru to ana to wereto tukuwa Meru ekuwatanira na toita kubudiro mendeleo era to ananganera no to Professor Kithure Kindiki our able deputy president of Kenya ato bangiranda sub-county kenda chieto cha Meru. Na uwa sub-county irete maendeleo ya bakwenda banjiretie na priority number 1 mwanga priority number 5. Na tobu edhiabu totongere tune MPs betu. Na tuwe ya na dhomro mantu yonde na akiwa kia na kiandika wengwa indi tukadhiria bwega na tuwa na tuwe retwe tuishe yuto bangira mwanda wetu na president wetu Meru yateteka miaka eletiere mbere turinga kura 2027 bahati mbaya na muntu tena Anthony tena ome aitaka bwithe muchamano yongi jwa ingulundi kinyantu batare muchamano nayo miaria no ya mukaririgite yo nombete kwigwa watambaru imwandiki kirenjori wenu ne Solomon Kenyua urombete kwigwa akiuga uyonge muchamano uraruthite wa yiri no kuthina mbere na kwariria mantu kiumbe inditi kwariria mantu megeni na uthina mbere Meru akiure Kindiki na thingatiro bura baraugite Karen atakwangarateno na antu bangi na mantu ya jerejere tiga muchemanio jongi tiga jora turale iyo jawi mantu ya kinyume na kethere jora thitheruwe to barathitherie ijwao tejwa Meru na pamuthia buru tulenda kwira deputy president majora turabangire turi a Meru ijwaga tuthitheria ora turabangire no turetikiririe non tonjorie Meru itanguge na thirikari rero kono makatu yanguge na kawira ainga bano Meru no makatu yanguge na Kindiki deputy president wetu na no makatu yanguge na rais wetu William Ruto na MPs baba bakonda kwangaratanya Meru abataweza batiomba Meru tea Meru ne eto twinde itamwenda imwaria kirikanjwe no ya Njuri Ncheke. Sisi tukiwa wasee wa Njuri Ncheke tunakasifu na tunalahani yale yalitendeka. Ni kweli wasee wa Njuri Ncheke? kweli kabisa Hiyo kama konji ya usiku mnaikataa kabisa. Tunaambia Kithure Kindiki Kenya yote ni yake na amesaliwa Meru na ingie Meru
Nataka nimwambie pia gavana wa Meru akalie kiti, hakuna mtu mwingine. Hata akisikia chura ikipiga kelele kule, asibabaike, kiti ni yake na afanye mazuri ya Meru. Kiripotera Ndeto cha Weru TV kuma Garuni nene ya Kanjo Njuri Ncheke, mbetagwa John Ndege.